Ini ada PM tuh teman-teman. PM tuh nih, terus Palembang nih. Ini mau ke bandara. Terus nih kan jus nih PM2 nya nih teman-teman. Udah dengan jus nih kita dempet teman. Kita coba ngebelang asapnya teman. Hitam banget ya. Oke, kita coba kejar teman. Ngebut banget nih. Aduh, oke, kita dempet nih teman. Oke teman nih. Wah, nih kita dempet nih PM2 nya teman. Wah, nih jarang nih teman kayaknya lintas Palembang ya PM2 ini nih. Oke, terus teman. Oke teman, nih kita coba blong ya. Nih mau ke Aceh teman. Wah, nih kita blong nih. Oke, nih kita berhasil blong teman. Ini udah di belakang teman PM2 nya. Ini dia mau ngambil ke kanan teman. Oke, ini sini. Oke.